Municipio de Mecapaca, markata, yatia, kipunianeca, markansti, achuyirinaka, Kunaimani, achuyirinaka, janiw, ukhamarakiwa, markanakarus, waliwaxa, chukiagu, markar, mantanirinakax, sasaw, markachirinakas, tuqitxa, yatia, niyakixay, ukampiros, kupanakaxa, achuyirinatapawa, achunakaxa, Rio Ch'uqiyapu, jata, mantanirinakax, sasaw, yaqha. Kunarsateja mercados qatunakarus saraña moncata la bas markanja, jutarakitapawa mercados qatunaka ukhamarakiwa, Rodríguez, Camacho, Yungas y Jucampinakampi. Acá qatunakaroja Kunaimani achuyirinakarakiwa purtaraki, sañani, verduras choña achunaka, moxa achunaka, qarpañ wali alajt'atarakiwa. Acá achunakasti, hilpachaj mantanirinakakiwa, Mecapaca, ch'umi qhirwa markata, uksa tuqitxa, akiri achunakawa achuraki. Yapuchirinakax, ¿no? Por ejemplo, verduras, toda clase de verduras, y también ganadería, en flores también somos especialistas, ¿no? Yukampiwananakaxa sarnaqapta. Acá achuyirinaka janiw markaruki mistkiti hanukasti, maydiri departamentos markanakarus ukhakikipawa absutaraki. Acá sector de abajo, walisuma achunakaniwa. Acá productora mischua, canasta familiar, La Paz, acá ciudad toquero. Chukiagu markar apapta, mistsuritaparaki achuyirinaka, Potosí toquero, mischua, Orur toquero, hasta Puriwa, norte La Paz.